Nah, kamu tamu rumah orangnya apa? Nah. Ya, pawang kau di rumah kena wah. Nah, rekan-rekan danyo tino yuk. Nama patung draw. Nah, nyempat lo mo dua draw tu. Nah, yang jembu kamu. Bere. Ah, nyan Bere. pawang pu ubaba. Ubaba. Ah. Pak pawang kerung pawang kerung. Ya, pawang telur ina nah. Ya. Bawang jurut. Ya. Pawang mak telur. Ya. Nak peluang. Nya bawang senior nah, senior. Bawang. Kalau nak kau? Ah. Ah, bere ya. Ya, kami budak tak bawang boba embat. Oh, bawang jambu ngah. Nah, jambu darurat ah. Nyo bawang boba oh ka persiapan tu. Pakai pakaian. Kamu mulai bekerja. Jam 2 bersama-sama berbagi rezeki. Ya kan? Nah, bere dah. Nah, cepat draw gaduh ha. Ha. Je bawang jengu empung no ya tu bai. Je gam tengah waktu ni. Alah karut kok lu. Eno kementong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh bele. Gom tambu mak bawang go tru, yo tru no. Nah, jika le. Una waktu.